Hirya no hino mu gihugu abakoresha gazi mu Rwanda bakomeje kwinubira izamuka ry'igiciro cyayo. Ibiciro biheruka gushyirwaho n'urwego ngenzuramikorere RURA mu Ukuboza 2022, ikiro cya gazi cyari cyashyizwe hagati y'amafaranga 1580 n'amafaranga 1587 y'u Rwanda. Icyo gihe bivuze ko gaze y'ibiro bitatu yaguraga amafaranga 4800, mu gihe y'ibiro bitandatu yari iri ku mafaranga 9500. Kuri ubu ariko ngo igeze ku 10,000 ndetse hari naho igura 11,000. Hari bamwe mu bakoresha gazi binubira izamuka ryayo ndetse ko bikomeje gutya bamwe bazasubira ku gucana amakara. Nukuba maso uko bikomeje bitya, niba umuntu afite ahantu ashobora guteka akoresheje amakara, wenda afite igikoni hanze cyangwa se ahandi hantu yatereka imbabura, byanze bikunze yasubiraho ngaho aho kugira ngo akomeze gutanga amafaranga menshi, dore ko na benshi bavuga ko gazi iteza ibibazo byinshi. N'ubundi bayijyagaho basa naho basunikwa, babonye n'impamvu yo gusubira inyuma basubira kuri ayo makara. Nk'ubu nkanjye natinye no kongera kuzirangura kubera uburyo byazamutse, kuko n'abazigura uri kumubwira agahita atinya akavuga ati reka mbe, ndetse nawe urumva ari guhita ajya kugura amakara. Nabajije Kaberuka Olivier, umuyobozi w'abacuruza gazi mu Rwanda, icyateye kuzamuka kwayo, maze asubiza ko birenze ubushobozi bwacu kuba twagena ibiciro nk'abanyarwanda. Iyi produit ya gaze yinjira mu Rwanda yishyuye mu mafaranga y'abanyamahanga, rero bavunjishije amanyarwanda, nabwo impamvu yo kugira ngo igiciro mu manyarwanda kizamuke igihe ifaranga ryacu, igihe idolari ryazamutse byanyije n'amanyarwanda. Indi mpamvu nyamukuru ikomeye ni ukutagira ubuhunikiro buhagije bwa gaze. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 uhereye muri 2017, kimwe mu byashyizwe imbere ni ukubungabunga amashyamba hashaka ibindi bicanwa. Kugira ngo iyi gahunda igerweho, abanyarwanda bashishikarizwa kugabanya ikoreshwa ry'ibiti n'ibiyakomokaho mu guteka, ahubwo bagakoresha gazi. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECOR usanga ibiciro bya gaze nibikomeza kuzamuka bizatuma umubare w'abari baratangiye kwitabira kuyikoresha ugabanuka. Kubw'ibyo ngo leta ikwiye gufasha abayizana mu Rwanda kubona aho bayihunika. Ndizeye Damien ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi mu Rwanda ADECOR. Kuba rero nta stoke dufite koko, ntabwo igiciro gishobora kumanuka, ahubwo kizaguma kizamuke. Aribyo ndi kuvuga bituma umubare w'abantu bari kwitabira gukoresha gaze nawe ugiye kongera kugabanyuka, none dukomeze gukoresha zangu. Icyo navuze nyine ni uko leta yafasha bari abacuruzi bakora importation kugira ngo bazane nyinshi kandi bakore stock. Abakurikiranira hafi ibiciro bya gazi mu Rwanda basanga inzego zibishinzwe zikwiye gukora ubukangurambaga ku bakenera gushora imari mu Rwanda mu kubaka ubuhunikiro bwa gazi nk'umwe mu miti irambye y'izamuka ry'ibiciro byayo. Iki ni n'ikibazo gikomeje gukoma mu nkokora ingamba za guverinoma zo kugabanya ibicanwa bikomoka ku mashyamba nk'ibiti n'ibindi. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente aherutse kubwira abadepite ko ikibazo cy'ubuhunikiro bwa gazi nigikemuka ubucuruzi bwayo buzoroha. Urebye neza quantity ya gazi injira mu Rwanda, dufite ububiko bushobora kubika gazi mari cyumweru kimwe gusa. Mu rwego rw'ubucuruzi udashobora gustoka ikintu kenera icyumweru niyo mpamvu n'ibiciro bizamuka. Turimo gushaka ubushobozi bw'ahantu twastoka gazi, dushobora kuvuga ngo dufite gazi yakuvura nk'ukwezi, amezi 2, amezi 3, none ubucuruzi bukorwa neza bwa gazi. Ubucuruzi ndavuga ngo distribution yayo mu baturage. Murabizi ko komisiyo yari twashatse no gushyiraho ibiciro bizwi bya gazi, ariko iracyaza ari nke cyane mu Rwanda kuko ntabwo twagiye ubushobozi bwo kwibika buhagije. Kugeza ubu mu Rwanda abaturage bakoresha gaze ingana na toni zirenga 30,000 buri kwezi, mu gihe hakenewe ubuhunikiro bwa toni 100,000 kugira ngo igiciro cya gaze nibura kimara amezi 3 kidahinduka nk'uko ubuyobozi bw'abacuruza gazi mu Rwanda bubigaragaza. Daniel Hakizimana, Flash FM.